Askiki pantaknitaki kunjamas kaptasa hichurtaka kurultaqata kamyatawinaka utji. Masuroq Primera División de Bolivia, Liga Tiuyantawin mana tawikiwit Hawaii. Bolívar tamaq magolaru Universitario de Pinto Tamam praptawai. Ñayir golaq Universitario de Pinto Tamatakiw purinja. Rodrigo Llano hupau pesqatunka llatunkan katar gol chantanja. Ukan pirus Bolívar tamatakik llatun tunka kataroq Gabriel Poveda hupau penalti gol chantarakinja. Daniel Brizuela hupaq Nacional Potsi taman patipqyasisaq Palma Flor tamat mistuway qhiwa. Sichaq hupan yana pripawa akatam irpqaruskani. Ukan pirus yati nakatayaq Carlos Levo pan sutipa ullchtaraki. Hupaw akatam irpqarus sapqhiwa. Lionel Messi hupaq hutir temporada Arabia Saudita marcan hamakanatjani. Nias ukam akaligan anatañ patakaq Al Hilal tamaq soqta patak millón euronak masirpa illañam taniwa. PSG tamaq machaqanatil irpirtaqaski. Ukam ipanq kichaq Jose Mourinho huparuñ kati. Mourinho iyawsawipak suyi. Ukam iyawsawutjanej makiw Roma tamam paruskipaw qallantani. Kunatej Mourinho hupaq pawaranqa patun kapusin marakamaw akatamam kontratuni. Ukam RMC Sport tamaq yati. Hirchaypuq UEFA Champions League yantawin semifinal sukan mas arawanatawi utki. Kimsa kaypuruq Real Madrid tamaq Manchester City tamampiw Santiago Bernabeu anatañ uyunanataskani. Kakiw hilat kullakanaka yaqurkama maja ch'aruntawi taqnitaki.